Carabi Anglong Autonomous Council em Raju ti Bokajan Eliang Kang Adun Tuarni Lems Kahomrida. Mahamaya Constituency Arlo, Wirwar Market Shed Kim Kerang Ponjia Pan Long E Kang Upon. Difu Circuit House along Nini Apartment Red Cross Klembang Hubang Piatuma Pan CKDP. Cardom Nili Carabi Biota Thanbang Sami Vilarbon Kropi Nor Arjikta Biotang Ton Pen Carabi Anglong Autonomous Council in charge Excise and Cooperative PM Raju Tiso Pen Pre Nipai Crate Troxy Arni Puthot Lems Kahomrida Mabiota Kat News Apherangkir Bokajan Pen Biota Nangpale Ada Porpai Sirkep Apor Ben Bali Pathar Lems along si EM Raju Tiso Homridam Papranglo Chunbang Tibetan Sing Narpen Chepahem Pupona Maya Long EM Raju Tiso Apan Carabi Poho Pen Manpeng PC Archo Ponlo Laso along ARCS Difu Pen Bangki Thomsai Puatuma Panta Archo Ponlo Bali Pathar Lems Atumpe Secretary Tibetan Sing Narpen Bali Pathar Lems Akisung Giboila Pen Non Kenang Sot Ason Kedoan Chethandun EM Tiso Sangho Pen Tameun An Cherap Chetodun Jiapan Lamchak Piteka Lasom Thak Taxi, Silonijan, Koilamati, Nilip, Daitora Pentai Huria Long Trok Adim, Homri Damlo. La Long Trok Adim, Kahomria Sai, Mesen Pensi Pachun Ponlo. Mahamaya Constituency Arlo Pre, Nipai Crate Trok Arni, Ada Porpai near Kebra Chitim Apor Pen, EM Amar Singh Tisola Pen, MSC Lunsing Teron Atum, Wirwar Market Shed along Ekang Pupon Jiapan, Wirwar Ahawar along Palidam Pusiden Gangkat News Apherangki Robin Bepen Birta Nang Pali. Mahamaya MEC Lunsing Terona Hin Pen, Labang Song Market Shed Aputhak Jumisen Lam Thejai Ponsi, Kadokawi Arada Phanta, Cardom Pajir Ponlo, Anparata, EM Amar Singh Tiso Sitame, Wirwar Arat Kisung Ki Boyhai Hui Matha Ponsi, Kapaching Turjia Pan Market Shed Hini Panong Pipon. Lapen Aningkan Kapre Kahut Sitame, Market Shed Panong Pipon Tupo Puta, Lam The Pachini Pon Tusi Alang Liarideng Pensi, Market Shed along E Ingpu Ponlo. Long E Kang Pupon along, Samilang Sublok Model Committee VDC Chairman Long Sing Tok B, Vice President Bikram Singh Kiling, General Secretary Kur Singh Timung Lapen Penangan Araratumta, RD Pidunsi Mesen Pen Sayamo Pachun Ponlo. Pre Nipai Crate Trok Arni IRCS Carabi Anglong Branch Pen Patirpi Ponsi Nipai Crate Trok Pen Crate Trok Si Arni An Nini Apartment Red Cross Klembang Pubang Piatuma Pan First Aid Training Lapen Youth as Agents of Behavioral Change Difu Circuit House along Seke Kipipadopon Seke Kipi Pangcheng Chiaprang Mai Kipadopon along Borsing Pangcho Pen Mai Kachipahem Pupana Mai along Aluhi Sarpo Aman Pen EM Rupsing Teron Chitong Dun Si First Aid Asike Ki Enduna Bang Pubang Piatuma Pan RD Dojot Pen Lamthe Jaitekang Lapen IRCS Assam State Branch Pen Nangka Chitong Dun Program Manager Raj Sharma First Aid Instructor Rituraj Kaushik Lapen Bang Po First Aid Trainer Satumta Nang Chitong Dun Lapen Ke IRCS Carabi Anglong District Branch Pen Youth Red Cross Society Secretary Ajoy Teron JRC Secretary Tengklong Rongpi Lapen Vice President Sitaram Dorjetum Sitame Chitong Dun Si Baingkora Po Bang Pubang Piseke Ki Enduna Tumaphan Aning Pathe Ponsi Seke Kipiasai Papang Chengpon Non malam sopor Pandihin Apartment Birtamo Interponiksina Turkimi Outlet opposite LDRB Difu Carabi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flax, Milton, Trail, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. House of Milin. Discount on all collection. 70% discount on items like ornaments, earrings, garments, dress, shoes, bags, baby blanket, etc.
No discount on new collection. It remains as usual. House of Milin, Main Market, near Day Engineering, Difu, Karbi Anglong, Assam. Please step in. Milin Showroom. All kind of Karbi traditional and handloom handicrafts and ornaments are available here. Along with gents, ladies and kids garments are also available here. Milin Showroom, MG Road, Main Market, opposite TOP. For more details, contact 9435433011. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong geham bich kimchi phansi ji tham bomlo. Nongi pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayalamben asapta nili mathate. Athema nili hemalon extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo. Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atum pensi Mesena Factory along Selam Ponlo. Lasi Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selam Pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi gulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo piputhot birtalong wangthulo. Assam Inglong district along MLA Bangpho Doko Pita Pini Arni ante Nuda Phanta Hills area side kam minister ki piperek ajok Karbi Anglong la pendi mahasa along kaching thur amo iphongateng dowerlo la solam ke pherang kitong ka phancha bongbong alam kali la solam ke state BJP adun maipu longki phangchusi kaninjalam kalang Parivartan alam pen Assam along Sarbananda Sonowat Kacharia Sarkar ningka nisi pleng eta phita minister Kepang Kang Tujia Pan Richi in head pen kedojoya puthak State BJP dun maipu longki phangchuaning kipungalang pachetak pon Karbi Anglong la pen timahasao along pen MLA Bangphodo Inyutbak MLA phanta HAD minister ke batbe ajoine Inglong district kaching thuramo ington etlopusi pre niphai crep pho arni harokhat along ke padu pona mayalong alangli ningje BJP ke mila pen ake banalam penta ke matha sung iaret lopusonta alangli pherang kyangno pachetak thu হয়তো দুইটা অলপ নোহোৱা নহয় সেইকাৰণে আমি আকৌ এনচিঅ'ৰ কৈছোঁ যে যিহেতুকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি এটা ৰাষ্ট্ৰ এটা পলিটিকেল পাৰ্টি গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত ইমান ইম্পৰ্টেঞ্চ গতিকে ইয়াৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে ত্যাগ সততা এটা জাতি ত্যাগ ভাৱ যাক কয় গতিকে আমি খুব ধৈৰ্যৰে অৰ্গেনাইজেশ্যন কৰি চলাই যাব লাগে সেইখিনি আমাক দিছোঁ এনেকুৱা ওলাই আছে দলীয় কৰ্মীৰ মাজত তৃণমূল পৰ্যায়ত কিবা সংঘাত সংঘাত তেনেকুৱা দেখা নাই দুইটা হ'ব পাৰে সেইটো সামান্য সেই ইণ্টাৰনেল ষ্টেট ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিচাপে আপুনি HAD মিনিষ্টাৰ কাক পক্ষত কৰিব অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ যাক দিয়ে অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আছাম সৰ্বদা কাক হেৰি কৰে সেইটো আমাৰ তেখেতৰ বস্তু প্ৰতিদিনৰে HAD মিনিষ্টাৰ নিদিয়াৰ কাৰ্বি আংলঙৰ উন্নয়ন বুলি আপুনি অনুভৱ কৰে হিলছৰ পৰা যিহেতু প্ৰথমবাৰলৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইলেক্টেড হৈছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে গতিকে এই তিনিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা এজন কমচে কম এজন মিনিষ্টাৰ দিয়াটো অতি জৰুৰী মিনিষ্টাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে যথেষ্ট এটা ৱৰ্কাৰ মাজত এটা হেৰি Kali Puja lapen atur arongaje mate Diwali hut suluk sadak atomon Dokokna pu district magistrate Karbi Anglong difu pen pre crate truck arni pen Karbi Anglong along US 144 CRPC padusi ajhagalam khamkhe pontanglo
Karbi Anglong angkang under section 144 CRPC kibiyahut ajhara kam khamkhe pontanglo laso 144 CRPC kibiyesek Kali Puja lapen atur arong aje mate Diwali ahut pre Krenier Cap Arni pen pre inkoy Arni Arab trok apor pen ajok cap apor ansi sir firecracker kailong choji lasoi sek donation bikes kotara thak banghini damlong le an parta tangka rom thak long le pusi khamkhe aron karkana bang phu bang phi IPC ateng adai doji pusonta hukum pithu Birta Bangila Ponsi Kangton Poniklo, Lying Bomb Takar News Channel, Dome Takme, Kurang 2.